martanya yang mahita. Dami ni di bata na sumurong senser roh na mangarap nabi-abi bagasan Kristus Yesus na batay. Amen. Kata ni di bata dihika sa dariyong na imat na kumo mana di pesta hari hamamate. Yesus na tersurat di Matius 27 ayat 4 hingga 1 ayat 10 pahaman apa alay ola Diyos nyari belum pasang mati alay tertutup di panggil Yesus na suarana yang di batak kuasa ini dapat sabaktan alay ubiginin na nalibat siya akadong sila mag-isip nito. Perlu masa dari sida mga nagtito na asong maloko pagtulong sa inyo. Alay na riba na rin magdok masob ay naman managnaw. Polo o siya magdok. Alay di ulah hudis mga suara ng bubo. Tos na sana. Los hindi sa top mariba mas mas loro na si yang rodito yung sumut dan matane mariga mas sakka dan mama muka mata katanoman ni imadagi top na basia mas kebiruar pada si tanaman jadi nasi dan dari dahun nasi dan toro alay dan sudah ditetapkan mana tapi itu masih dia kasih maaf sendiri nama dua anak ini alay adong manis toro manata-nata panjang kenal manis sendiri dia patur si Maria Magdalena Masada si Maria si Jakobus yang kita suka anak si lima saat dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus sadarion masuk mahita kuari dan merana cuma tazu menari parningonan sama mati Yesus. Untuk surat nama di bagasan rohata barita hinabirni nabinan Yesus baik ini angka jolma berdosa asa tungsahan kita kurang siap di bapak pola do di tahun iban nahat di petek pas tapi di cai bahkan di hukus sidang nama sekurat di persidak kontrol di natos usaha tahun ibadah no haji makilalan na iman ikon niya kasisyan na ibadah wala do din na toro kaya di bandok nagkamarita na sa maringo dan terpadus seperti nawan na binaw Tuhan Yesus kang adong do pitolma so na binaw Yesus so na binaw ala ni birni na pola do tipanya iba na suara nama do adi di batakku puasa kung tadi kono mo ini nabasabat ani puasa kung tadi kono mo umma sa ada gabi anggu nama haruan siyan hinahat ni pagkilalaan na so tartaw bi napatan na umma sa ada pinilitaan na luar biasa sa hira na madilid alay sa sintong na dere tu pagpilian alay tongdo nabingi lao manaut pun pagkilalaan manaon na dito. Dada gabi juga persukuni amay. Dada gabi mangelak alay asa tong sikop do nakasuati. Asa tong sikop do persukuni Tuhan Yesus. Duben na pola di hok. Dari pangiar suarana siyan sidan bentuk di batakku puasa. Dingin di mana na itu sahat rodi na tos sana di pasahan ko amay
Jalan di sini dari kontak yang mengandungan tidak kerti do si tahun na pola do di tahun ibadah di hobinya sih sada anak beda di sini benar tahun jalan ibu mana do pola do tidak kerti di tahun sah mod alai neng berengot tado Dagu hunjala taula matona na balga na sisilan na matu ali di mata ko kolong di mata do ko sa hati na sudio na kolong na inguru kono tahina bernit nit manaonan Tuhan Yesus di haupinar sidan asatu ui berengotta ina hinabal kani kolong Tuhan Yesus Kristus tarimo lo tabat di ilustrasi tarimo kolong di Tuhan dan gue benok tarimo tukima bahwa panaonon doot kolong ni roha songot tadda na kolong roha tu di bata tadda kolong roha Tuhan ada kemampuan songot tadda dibantukan itu kata Yesus Kristus di haupinar sidang itulah membuktikan kasus Tuhan banyak makadong saham persiap menurut tidak di parning alay nakol na sekedar parningotan alay naman nung buliro hatta do marningot natin ang Tuhan Yesus lau padua siya dosa do siyang mungkuman ni hamatian ihaw pinarsilagi asa di paujung do ibagasan kolong ni rohan di mata napadua kun berengot tadi si molo tapa roka kun bila tinodurna molo ta ida naringot ko na masay apalagi dota silang na masay at na Jesus Kristus molo tago paron akapamerengatan sosoni silangi adong tayo jadi silang pala percaya do silang at na Jesus Kristus alay diringot ta silangi uilo dua lapatan ni mo di pangat kusyon ni halak jek silangi ima alani hajahaton alay silangi di pangataring Yesus Kristus alani horong ni rohani di mata yang mo sila kang uluay ima silang ni Tuhan Yesus Kristus nagkaulat silang alani hajahaton silang alani hajahaton alay silang hanguluan silang parnamian ay hidup benedek si Paulus isa da Korintus ada isat dali hautondo naringot tu silangi di rohani akalaw mago alay haguni di batagi karena kedua lima moro harap haporsya silangi gak bisa ada hidup di haporsya nama nao jadi nasahan mencalo kalau dia makadong sa haporsya silang pardingganan na magwanak kani silang pardamian mga jolmado tu di bata hidup silang di bata hidup si Yohanes saya Yohanes saya ayat dari Yohanes 2 saya Molo tung arong na mardusa arong mabangon di ato aming iba Jesus Kristus iba na do pardinggat na pasayo akadusata alay dada holan dosata tungdo lulusan sa tuko yon ima orang miluha di bata ima balgani na okok ni silang pardingganan ni Kristus tidak sa lupang solo di pasahan muluan ni nagkolat sa dabang susudi na olo ima na mga Marnida mencalon man Yesus Kristus di bagasan. Alam niya makadungan sa haporsyawan sa dahalongan na bulo naking namasa dito nga tonga ni Molo dido nakingani namasa na pinarsilang na Tuhan Yesus. Di cuma agungo diari hamamate na maribak hire-hire na bagasi ima lapatan na adong do hire-hire manang tenda na di bagas toroy ima tenda parholangan ni bilut na badia doot bilut na badis ola si animalin do na butusi alay marhiti siya kamamate ni Jesus mariba kire-kire na marlapatan di nunga di padumo hamatian na hita do di bata mudar pardamian naong misyon ido gawe pardamian ta molo na sa lilingon adong jarak molo na sa lilingon adong di bayan ima pembatas alay marhiti na masay bahwa hire-hire di bagas ribag lapatan na Tuhan membongkar segala penghalang
marnida nama sene ida nakeng ahama nama sana ni ida nileknan nama jaga nama bersina kutukan ni di bata pola do di dok tutu do on anak ni di bata ala partigo do on burta jahe di Matius itu ay sepupati alay tumbi ida itu isurdalira do akadongan nay magajis alay Roma akanama say mabir situ mana sidadin nama tutu do on anak ni di bata ido nanay idot tadi dua satu on silang hangulo ni silang ni Jesus yak kana marnida do na maraw do na mawusa atong dia makadunga sa hapos siya do nanay doon na dapat saat kita silang imadalan na ni Porsan Jesus asa na po ta salut tolong di dalam Jesus do silangi dokot iyas ng gusti rohana nang pwede hilala rohana ana sa hapor sugod alay bihasa di lomo ni lokan niya may dan sakka na sa alay itong sakka na may ito alin sa sakka ni di papadoy dan sakka na anahi alay sakka ni di patano marhiti hamatan ni gabi di patutulu haluaon songo simul raja di papadoy ima persedani angka tolman au tinubus di Jesus marhiti mudar na durus di sila alani do sa tagwari di Juma Agungon di parningotan di hamatan di Sion ima tanda di hadirion na dugo di bata do na lotong tayo jala na pangpaingot kita argado kita itu alani arganaido ola mate tersebut atau dong sa hapor siyam ahama na tapudi hama mate ni Jesus mabuat sa luhut portibiyot tuha badion na mariga bihire-hire ni bagas core gabi sa luhut mahita masuk tuha badion na iba na doon na gabi malim di hita na mangohon sa dok kalat na porsyalaw madjalo asan dito sa marihiti hamate ni Jesus Kristus gabi tatusi dalam hapor siya ito ulo tabulis pi hamate ani kodokonot tado ikon pamonangaw na dihita jana rapuntis dihita na humadjalo hamgiyaw na siya di mata atong gihamak kadongan sa hapor siya las odo gabi sada soso nang kita di parningotan ni ima cuma aku mau dihamamate di Tuhan Yesus Kristus dakora sada barita halungan alay barita taringot tu nama setakas do pagkubasyon do pagkok ni Tuhan kita asa dapotan tong dihamak kadonga sa hapor siya mas ido ng nagabi soso ang giat posro hatta say na donganan na dita diak ka sudi partinya taguguma partanya panido asniyo taingo mapakoko ni Jesus palo kita posro hatta nang masok asa na guhina tong Jesus nang mate tersilang sa mamut marhite silang na kokopon ni Jesus malua mahita siya ibanan catatan ulima udah tawai aka ilustrasi maringot tukon wido kolong ni rohani ina humok anak nai pola ina nai bicarakan anak-anak na perjahat asa malua kami ilustrasi ni tong maringot kolong ima kolong pakok kolong pengorbanan songoni salah tentara salah abang na pokok angkina wala do abang nay mate pagkatihon at pinay naman orang tapi at adiknya tubat menerima dari penginjil yang luar biasa namatan na gurang do pe benotam agka ilustrasi taringot tugong naringot kolong ni rohan di bata alay taingot Eli nabasabaktan. Ali di batak. Kaingot kita di sina sa sudi ngulut tau. Ima nabasahan di batak. Parto sakka na. Olo pedido Tuhan Yesus Kristus. Eli nabasabaktan. Patulukon inahaji. Patulukon parangyar ni suara na ima lapatan di pengorbanan silang itong parin. Tapi itong na ipahihiro. Ibana mo siya. Yari batu
odo silang natatuhop, sila odo silang naikotaporsan lahu manuh silang hati Kristen lain. Karena siapa yang setia sampai mati, siapa yang setia akan menerima tumpal kebenaran dan binasaan ini Bapak. Amin. Oleh hati Tuhan, mari kita habaq. Amin.